ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya net foodish ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi Ubah Pius Marwen Briew MLA bat MDC jang Ranikor hak arpotrik mentau benai nopra artar posau ula penhap perdano ikatayo lek kemen belatip kum Ranikor Constituency Week artar posau bela penyat the Southern Border Sports Association Kumanju kedua bahagian ni Ranikor Constituency Week ladon shibun ki Jingïakop kai sports paper kabla long ru shibenta ban ai min sim yaki khon samla ki badan kasam bakadon ru ki jingkremen yaki khon samla ki badan kasab bikin sayo bani shimbenta haki we pak ki kadan Jingïakop kai kum haga district level kum ju ru ya ke state level Hagan gesngi Pynkut Pynkut keladon ke Jingïakop kai football hapadeng ki officer jong Ranikor subdivision persya ikidong ket kam jong UDP Ranikor constituency hakabo MLA Ranikor laya shimbenta bani lek kai hagan gesngi Hagasni penhap perda keladon ke singing competition bagi Jingïakop Thei Briew jong Ranikor constituency kumjuru ki jingpen bernya ki bela penchong shit bahai ki khon samla jong constituency Lengba jong kani ke week kau mungkin penseluruh yaki lembak ki disiplin ke paper kumba pilasaki hak ini kiski ki baladap ke bagilala berpeluang ya ke marathon ya ke swimming ya ke volleyball ke archery ke cycling ke arm sling bat ke dancing mentah kaski ngilayo ada ke singing kam bakamis Ranikor te hak ni ki lais ngi ngadam ka komersim ke bas komen bas sarong abang ai ya ki samla ki jongi ki pami syakmat bat ki badan ya ki sab ki talan ki paper ka paper khem da bori ni nang perkhat koi banak leng ka asyam jongi ngi pala penjanai ba nama kedai ka sin ke Ranikor ni pamat na pi balang basibun ba nak leng ka jongi ru Ginadon ke Jinguna haki babun ba kiliang dari ngangai pada kalian ke piru ke kam ke bakasin ke Ranikor nasi ginadon Jinguna benang dai sekhmat kumbang ilaong baka nak le ka Southern Border Sports Association nginam kot tanga kare ka first Ranikor Constituency Week nginang treng susu berpelong yaki program paper ben ai ben sim ben mi sekhmat nak le jopi ben peni ya kasab katalan hakil kom ke paper berkacing temu ke jungi bertolong ya kena ke Ranikor Constituency Week kumbangi lah tahu ya kena ke Asian ke Southern Border Sports Association kathom ke jungi kalong kumbo mungkin kentiu ya ki samla ke jungi hak ke jungi badan hak sab kita len ke paper hak kita len ke paper dan mi syakmat penseluruh nak kata ke joki ingin nampen ke kenapa ingin namkut tang apa kisong kita tahu ni apa konstitusi jungi linginge scam banang ne nak konstitusi jungi impoi syaka district level syaka national state level but syaka national level